Doa sautanami estem pardumuan tertib acara diadat parmopuatan perjodoh marhuasi mahami suhud siabolunur manang paduan isuhud marga manurung dok simpuli di pasahan tamima tu hula-hula nami sitorus pasahanton adat parmopuan lima pasahanton sabut tu inung nami borumunan dong simpul siap hula-hula nami sitorus ipan akoko kami ma tutulang nami sirain sitorus manurung raja nami tulang sirain sitorus manurung ala nungga parjolo borhak beremuna na tua-tua nami manauri ma raja tulang nami dong simpul siap tulang nami upasan kami musya tuhamu raja huta estem pardumuan manauri ulaun parmoponon dungi mandok munate mahami sian namar hamarangi manamar dongan tubuh jalan dipanggil hami madihamu hula-hula doho tulang dos matahimuna paapuhon adat parmoponon tuhami yang kaya nokomuna mengapu mahami buat dihamu hula-hula doho tulang anong dobe na lebih hurang mauliate ma amang boru sikop jalan tangho kami pandohang muna mamburu alaya mamburu unang gawe manarita tulang nami tulang musian turi bolo di juha muna kami hula-hula musi turi juha muna tulang nami tulang musian turi asa uluru ulau nilinggan atas songanima amang boru modate maraja nami tulang nabunju di panutir muna ala tongdon nong panggorong nami raja nami di haroromuna nong pasaton aka ada nauli di parsa saurma duaun di boru naon tarlu bobi opung nami rajai imasyat turi di berena apalah tekas tapi jalan oras bolong ngaradi di son ngaradi amang buru tapi jalan oras boleh jadi somoni masa mulai marhuas ma bapak sama mulai ada tuh mata pakai bahasa nani yotik di hita apalagi di Maluku ni Arion ima parnakok ni mata ni Arion ima nama ulah parmopon di parmon dingi denangon noksar madua tabado-bado di Jolota amang raja inang sori pada songon inang dihamu tulang nami si turus si rain suak songon itu arah tadi nonga sabutan nami nado naliat nalulu dia pasopma kupasatami tu amuna asa ulau kamu adat parianak kono ima ulau parmopon tu dainang na tabado-bado pon mau lihat ya butima jadi mau lihat mah dia mau nibah kuasa nami singkat sian suhud sama partikular di pasar kami tu amuna udah nami raja terus perjodoh mauliane madi Tuhan mauliane madi kita saluhuna lumowi dihamuna amang boru nami marga manurung lassoninang komparan dengan boru nami nong jumbulo sarung maduon bere nami pahupu nami saluhuna sah matuhami itu pertikiron iba adat parmopon dengan boru nami nong jumbulo sarung madua nata baru-baru nabostam di bawah di bagasta apana di pernakong ni matanya yon lasso olima na burungku martinangi marginema pertondiomu somarinang si pariomu disorrono hami hula-hula ima pasahaton ulos parpuli ulos sabut manapun yang kanauli manapun dagingmu mon lohon ordu di dagingmu pai maro tuhata majuhun ringanan nasalileng-lileng na dohon dihamuluan na parpuli betulang sutung manarita pardagingom muna puro tuhami hula-hula dari bulan-bulan na lewat martona ro anggin na buruk pusihar na ruwa tubagas pon na puro pasahanton
nalinggan nauli di bolum alay Roma na masa dito katongan ni Portilyon ima na sugoy hanbalan ni kita na mamulu terhalang maharorong ulang baru pasahaton ulos mo asaboy na perengomu di bolum alay lang boy sangkap nami dan boy sangkap mo na buru sangkap ni Tuhan taro na pajadi ko tumpelong jumulo ho berhanto na buru siyanto atongan ni marga manuru siyanto atongan ni komparangko siyanto atongan ni keluarga marga siturus bolo na buru tetap do ikoton nami nampe jumulo ho mangeaji hamateani marhide-hide Tuhan ta dison na buru Masanatun kami ba ulos ni sabuk muna puru sabuk maka nauli sabuk maka nalengan sabuk maka panggabian sabuk nang parhorasan ego parangku nang puru di dunia ko yes maroham nang purku yes marang kartonyo ko kadalo sen hami udah lima ulos perbudi lima sabuk tingaliku sahat suruh sahat sabuk keras pohonai berontak di bulan upasahan kami ulos sabuk udah suruh sahat nasaluna pemarangku solenan kami saluna dalam kawanku sahat adu pengabdian sahat pengabdian saluna di masing-masing rumah. Songonima di berenami, ibe berenami, pahupunami saluhuna. Nungah pasahat tami, urus perpudi tunang borunami, iman tomat muna. Asa sabuk maka nauli, sabuk maka nalengan, sabuk maka panggabean, dohot parhorasan, dihamuna komparan nina borunami. Naum jumulo saurum batuor asa belga matong batu di rumah ubelga matong batu di soko nungagade na burukon maranak marburu markahopus yan anak markahopus yan buru sahat tunamarnono unggabian mahumisalun na parana akana poso mga tutur aja namin asa boy tarudah kamuna bere ibe bere namin ulaon persalum batuaon di napuru namyon jumolo hamu marsala di roha asadapot son hatan situ itu namandong met bulung rijior metan bulung di bane sudah hamu wakai bebere nami dengan do halang partigor alem dengan amma musaluna si buat dane asa balintang mabagabe na tinawatabuan are musaluna ko parane na puro gabe asa tok mahamu marsi pauluan sahat suruh sahat matubot kene tigaras to may yorotang ni bulan rumah sahat maupun puro na to mana naik baru naso pinauli takanaw salu na satu panggabian saat perhorasan kada tok may tadi masuk Tuhan masuk di mga puro sa itu lang ulah-ulahmu mulai hati maraja nami saya emang berupa dia tuh ala takas donat kini raja nami sudah dia langsung tulang tak opung doli tulang nami lo raja nami sokonima dia muda tulang nami siya turi tulang dang napajilo gogo papuri upani anak komuna dia muna tulang nami alahami matutu tampukna tulang nami ma ponana di beberen sunari sahat matu hamuna tulang nami siya turi
pasahaton nakahata nauli hata gabe hata horas tuwe bere nami tuwe bere muna manang pahukumuna tulang Mola dari Tuhan so menikmati kita sampai tabuji madibata didengkan di basah mandongan kita tan lumo bilihan na saluna pahupunan pena amang bulu Jadi itulah diulog manoguton diulog parmokon tasimo ipapor hati na burungan ingok dohami didok dan dua asana purat tanotana hiti-hiti na pun animinasi daging dijual manang mati mudah magabitan alih monotodina mudah mati maksudnya dinong sabut sabut makanuli sabut makadeng tujuan lari di parnako di hamuna piringan didok na dua bane-bane si berdewi mau mati anak doi anak sahana suatu hal asadawa akadu yang kena berikan didok di batang di berbagai di batang nama sawu ada pasu-pasu na gudang di maruh dan nama dok kami las rohamu merjumur na gudang alai dihasalong mulai badai dahulu nagabe sonang suhari beliau patre angkian matong martanda so menajian marsipatu so dalam ulama di batu hamu dari so raja hidup asa apang sopak suri suri sopak bani angkian atau dapur song patuh dari dua mana mardohan tubuh sobat marhula-hula elek marburu dengan mardonga sahuta sial-sial ngapalimahon burjuma mamuji di mata digo hihamu matong emina menuduh hopang na hubok kau dohona matong song patuhan na itu asa eme sida berdua perligo matik kinamu di batang atong sila dua di hitaw saluna tulumog di hangin asal batang ito saat mahamu tugalian tubang mga tutup tasingok raja di duduk ang buru juga dari dua asa dohon matong duluan niya dapat di hamu asal tatan mabaring marunah jadi-jadi horas patong to di madini tumpah menepunta mula jadi ulot tapetong di bagasan sadaryo dapo sa padohan na dua-dua asadili matong dikijang hodong manitoro di basisi Tuhan matong na hodong na dikijang di padogo ma ari dalam tutoro gabi sa di mahata padohas siya kami di ulong padogo di padogo yang hataon hata saulan tu dia ma bagian sama tutulang nali Raja Sirai. Hormat para sahabat kemudian melihat atau materi panggilan bahasa ini siapa naung sadayun naung nagbulang sol naung sol juga itu dipakai jadi sebelum itu mulai kami saya lihat dulu naku dalon gabi mahamu akan poso Martino Pari tong
Semua kecak di Gabi pulang. jadi iman atas Jadi mana bayi manong di haroron itu yang di panggoran nang musik itu lang ate. Di si manong pasiku anong hana pas itu lang. Jadi nakok ma tu na tanami madauli ulau tabala ditikir. Gabi mau yang sama di Tuhan Allah Subhanahu na menginginkan untuk kita buat teman pasung merdu apalagi bagas Allah Subhanahu Pansinong ima baru nau saur maduawon jala apalagi yung majaringan tapat-tupa tarmopon ini minum saur maduawon dohon matong saya mau pengalian perkolasan di Pinoparna. Gabi Raja Utara. Mau diarima di pasar awal kami siap kami mengas sambutan. Alas saja tinggalan kami dohor kasuto. Majelas rohan kami. Madu mau diarima kami tuhamuna hula-hula kami hula-hula sitorus tulang siap tuli nakitingan tulang sitorus sirai dohor menurut ada nunga petakas hulilahan sasyo kami di horong-horong hamunay ima di napas haton ulos holong ulos perpudi pasgerangan apara ulinung na dua tuhong di paknako ni matang yarion nako matusuwak na nung inaling tujuan yarion wisudi umparan jara saya hatama natoktong mga kita akaturang udah saluna asa koras mahamuna udah otak-otak koras ma naksudi pamuruan ulang suasana doron kami tu lain lagi so ingat yang menurun bersedia ke marah-marahi nama waktu bagaimana Tuhan dari akhirnya bunga di pasar udah datang lima ulos sabut saya sabut ma kalau dinaringkan panggabian perhorasan Tuhanuna sudah peparan inong sama kamu akan marah-marahi apakah sumber kami tunggu sadar kami sebenarnya boleh tidak maka sadar kami Allah bersama pagawai semata tahu hari mula magabi lepas besar lu apakah sumber kami masih maju tu nanti akan tamu yang itu berwarta karena masih harus jadi dokumen kami masukkan doa kita asal ini kita bagi perlindungan si borong buat terima nama menjadi dua belas manila seni baru Gabi Raja nggak salah ulang tahun sah sansul satu hujan di garas saya sah kita dari mengurung jara sahat tuna orang curas soalnya masa kami doa Gabi Sakita nama doa subuh menurut tanumumi na doa oras tu pahon yang mantan nomor 2 di bata diari nauli di parnako ni mataniari marhite tot purbadia di bapu dohita di otak buhatan dohita sahat tu bagas nami ima di adat parmopoan nina tua-tua nami opung talita guru sitorus alanunga maupun nauli maupun nadinggan di nong namion tarlumubi di poparanna takasdo hula-hula nami sitorus holong munai nomor buru di pasatak punado ulus parsirangan ulus sabu dalam irajaima mangido tua mantan nomor 2 debata di poparan nina 2 namion mana putih nauli mana putih nadenggan sahat akabang gabian sahat akabar horasan tupoparan nina 2 nami nasaul matua songoni di pasar muna muse singka ni holong muna tulang nami obung loli siat tuli margana ima apala tulang ni inong namion anggia ma marpananya mantan nomor 2 di bata ape mai sudia ka pengido munai tulang Tuhan yang ka poparamon
terlebih di paparan nina tua-tua nami songoni di hamu tulang nami sirai sitorus manurung dohon raja uta di saurus sauri hamudo ulaun parmopon apala di tikion anggia mamarhide pangidia munai saura kanawi saura kanadingkan di pasahat tuhata di parasaur majuan ni na tua-tua nami songoni mahata moliate siang kami imana mandongan tubuh marga manurung sadama rohamuna hula-hula doh tulang nalau pak puhon adat parmopuan songoni mati hamuna berenami ya itulah amang boru nami saduruna namar rohatu namar hula marburu asal tajangkon aman jangkon akahata nauli lumoy mga talibuhatan ng pinasahan ni naposalibuhatan ng kini ibali na magbuhay at pagpapon ng naburo namin sahat matuto Tuhan ni hula-hula muna marga situs napampuan ang pagpapagalian pag-orasan di muna sa luhut na amang buru namin sore ng paparang ni naburo namin asa na sang tulong itu tuliman ni sang tuwalo hatap paggabian parhorasan na pinasahat ni hula-hula pinasahat ni raja ni mga sahuta apo muna may hot may martonga ni jang asa tutu ni naduhur tiyo nilote sudah hata poda hata paso na pinasahat ni amantara jay nata soribara naman horong eroha nang marpo ni alangan penon ada na berikut na tuhuk may tok ni sebayu jummu ampe dia baramu abik nang dia muna seunang mabuga unang mamose tutup sahat sulu sahat matubonten tigaras toho may rotan di bulan lumasa pampok kami terwak kami Tuhan muna memburu nami hatapang kabir parhorasan apu hauma nauli apu hauma narega sidong poti mahal tunggu baru ditangkap mahita buat dia buat raja ni Hidup mau lihat teman-teman tadi bata nama letik di kita di Manogo Dario Parnako Kematan Dario ima di Naulau Parmopon di Dainang Kongtungul di Hamu tulang nami Sitorus Sirait raja ni Doma Sautanam dohot tulang nami siaturi mau lihat udah pasal kami itu aku dalam lainnya bisa luhurna pakai namu nadi pasal kamu ulus budaya nangon lima ulus persirangan ulus sabut napun tahu dimanapun nadingkan mau di toman-toman keluarga nami abang raja inang solimana bisa luhurna kata boda tapi nasahap mulai tu teman-teman keluarga kami saya pasal untuk amat tanda dua lewata jalan mangido kami itu hamu tulang kami selalu dalam berita di pulau Tesadario masyarakat yang kita satulus are kita sok-sok ini dimaksud nyari nih baru nabi dan nama tuan di pasuri asal kamu ditanya muna asal di patulus surat tamat kalibata di pagdalana saat kami itu orang di pasuri mau lihat yang itu hata apu nauli apu naringgan ma saluhna hata nauli hata dengan apa sabu tu kami nok 10 itu mana lumari 10 lalu hata nauli dengan apa sabu kami wapo kami mai di tomani jalu sah sulu sah partian tiga nungasak saya bandar parnakok hebatan harion taulahon ulaun parmopot tu dari langon sahab mai to salu na tu banggalia tu par horas horas manguluma hula-hula tu mata molwa